life is too hard, you need to focus in the beginning ngoba akekho omunye wena qobo usifake enkingeni uqala kancane unganaka uvuka usushe emlilweni somele uzazi wena ukuthi yini oyidingayo empilweni kuyomela uqine idolo iye phambili ukuze uphumelele njenge-out ephuma imbethe ebusuku uziphumelele isitayela nabangane mina iqondo ukucinezela qala ngakhuthuza kwashuba sengibhema newunga wangishiyo nokulunga lutho ukulungana ekhaya ngaliduba qala ngazisola mfana ngasekho kuphindele emuva busuku nemina kukho ukulala kuzomela ekuphantiwe kuyomela ekuphantiwe entwana inkunzi izomela ibanjiwe istrati nestrati mfethi igazi sashiya lichithiwe akekho ngazi mina uchina umqondo ngizizwa ngichithiwe ngizizwa ngunjani ndithi ngiphethe imali ngigrind iphilisi kanti angazi ngiyazibulala lento nje umqondo ayiphilisi awusoze ungiphikisa ngisoze ngakudidisa clever quitter bazohamba umandisi uzosala ubalisa le life izokuphashisa vele ukhetha ukukhwitha usasemncane entwana yami ungaphila ngokubalisa lento ifana nemetho udinga uthisha ozokubalisa Lina bendlodle nophapha ekhanda kamenzi indaba olalela umuntu omemeza ngathi yakhalela liluthi igula likaJama lichithekile lena bakamputi ubovushe ngegazi awu nina bakashishiliza ngedidi wele maholo limhlabele libhedule lina madoda awu nina bendla mhlathi kamayekisa awu nina madoda bazukulwane bakaphalo nina bakadalinyebo madoda phansi eSouthini nina bamakhosetive ngiyabingelela zonke inkalo la kufinyelela khona phansi engcobo madoda uZulu liyazongoma madoda ngiyabingelela konke lapho madoda ngiyabingelela lokufinyelela khona lo mbukiso yalo le oyethamele ingosi how I ended up in drugs okuhlelo olungaphansi kwesitebele iMP TV1 nasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasobe bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho suka sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuletha ukuqwashisa kubantu ukuzama ukuvala imbobo yokungena kwabantu ezidakamizweni sivule imbobo yokuphuma uma umuntu simlethile lapha suka singa expectile ukuthi nimjudge kepha suka sifuna nifunde empilweni yakhe kuze nawe ungagcina uyithola usumuntu futhi owele idakamizweni ngoba masungenile enzima if usungenile idakamizweni nansi into ozoyenza uma umuntu esifazane definitely sure uzodayisa ngomzimba ekudayisa nokho ngomzimba uzodibana nabantu abazogila imkhuba ongakaze wezwe wayizwa ndawo uma ungwesilisa futhi definitely sure uzongena ebugebengini uma usungenile ebugebengini tsayilo yafa noma uyaboshwa angicabanga ukuthi ukhona umuntu okuyiphupho lakhe ukuyithola phansi kwalezimo esengiyibalile umuntu wesilisa noma umuntu wesifazana namhlanje simphathele insizwa lapha madoda umrapper madoda enelibona ikhona elisemgaqweni bafowethu liyamangalisa mangabe uyaqala siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezele wakhe ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi if ever kunesiqephu esisiposayo izoqenqeza ocingweni lakho uzothi uma ungena ngaphakathi uzobusa uyitholela isiqephu sangalolo suku siyacela ukuthi bejoin membership ukuze sizokwazi sihambele izikole sithengele ingane ama uniform esikwazi futhi siqashise ingane zeni ezikoleni ngoba ingane inesikhathi esiningi nabangane then umzali so sizama khona ukuthi sihambe sezikoleni siyoba abazali einganeni ukuze nazo zingagcini ithutheleka la bafu kunjani urazambanda awu madoda umrapper madoda ndoda awuqala uba igama lakho ba khulano kashezi sikananda kodwa ngihlola ukukhula hayi baba ngihlola le ndoda ama punchline angakwatataphi ama punchline baba Nasejele baba ngibhalale awu ngiyasho ukuthi umuntu oyacabanga lento umuntu owayengazi uzophuma ephi baba umuntu oyenesikhathi sonke asindo khonkolo baba ukhonkolo phansi ukhonkolo phezulu starter pack boy shake starter pack akela baba bombe bafozi awusichazele ngale ngoma yakho oqeda ukusinika yona bafu all right bafu yabona bafu lempahla le yeah bafu ngayibhala ngisejele bafu yabo ngizumention ama-cherry umention ulanhlazila ifyami uthi ngiqalephi ukubheda enzakalani ngibheme kanjani yabo yeah ngayibhala phansi lento yabo into eyenzeka bafu yazi kwenzakalani njengoba ngiyokhulana kashezi ngekhabo kama yeah ngikhulele khona yabo kamkhize ngekhabo kababa umkhize uvela kanjani manje ubaba lo ungamkhize wena awu yebe mama ugcwabe sibiside simajembelezana mhlawumbe omele etshene ngobadaphunela mumbo omhlophe okhanya amasesiswini madoda awu bantu balala bebabili bavuke bebathathu madoda awu bathi isibiside siphamba banguni bevungama wena olala nomnwenduno wavuka okhwifila ngaphandle uyaphila kodwa khize ayi khize angimele ngishaye khize masiqeda la kumele ngitalaphe khize yasebe bathi induku yakhe lapha engakhona uyazi ukuthi bafo kulapha kule show yami isibongo esiningi esengeke ngasi-interview abantu bakamkhize and it's sad ngoba lokho kusho ukuthi
ikusasa lesibongo sami khize sikhalile lonke kanti lutho bafu yabo mina ngikujwayele emgaqweni bafu yeah bafu sengazama kakhulu ke wonke yabo yazini engagcina sengitshela yona ukuthi ngeke ngiyenze into singakafika isikhathi sokuthi ngiyenze ngeke ngiforced isikhathi sayo ukuthi ngafika yabo nje sila emgaqweni kwenzekile sila part yeway mina ngiyakhula la ngiyafunda la yabo ngiyaqeqesheka la ngiyaqina la ngiqinela ukuthini ngivale indaba yalento ingaphindi yenzeke kwabe zemva angabe seyilokotha ngoba la siqinela usathana yona baba yabo ngoba usayijeka mina kwangihijeka nje ngakwazi ukuyithandazela yabo ngakwazi ukulwa naye kahle kahle kodwa ngathi bonile ukuthi kahle lo u17 lo uyazi la ikhona naye ngimshishilezi ngilele ngivukile ngibhephezela kunendaba naye kwamanje ngiyazi ukuthi umbhede indaba yakhe yabo usathane uhlasela lapho khona usemncane ngiyalithanda lelo gama phela yabona bafu besebancane sigcina bayamzela sise sonke primary esikoleni sisathandaza sithi siyathandaza emthandazweni kanti mothandaza bafumela uthandaze ngefocus kusuka eyibilini yazi bafu ngikufunde kanjani lokho ngishawa iforum yazi nangendlela engafika ngayo la eThekwini ngabona la ukuthi umthandazo umuthandaza ngalendlela usenkingeni uzinika konke usho ukuthi yabona Nkosi manje thembe wena akekho omunye ngaphandle kwakho usuyivula indlela same time camera bafuka don't ngisho imzuzu sengi-experience-ile lokho yezwa lona ungangifulekile ukuyiyeka no bafo usithathe kusuka eqaleni bafo ukhulelephi ufundephi bafo i-background yakho ubuhlala nobani ekhaya izinto ziqala nini ukuphuma esandleni ubonakala ukuthi umjito obenekusasa elihle indlela okubhala ngayo nekhono bafo usathane uyalazi futhi ikusasa lomuntu njengoNkulunkulu naye yikho ekwazi ukuthi umuntu embambe semncane engakaboni emehlweni so bafo awusithathe usibeke njengoba ngisakutshela ukuthi mina bafo ngikhulele kaShezi kabuka ma Scottin sakashezi ke zonke store mhlambe uhambe nje ibangana ngibela ngo15 rand ngisuke ekhabo kamangi ekhabo kababa kamkhezi embumbani so bafazi kwenzakalani la ugogo wami wakashezi bewuthisha strict nje bengayifuni into ethe phecelezi mina ngimenywe ngiye emcimbini ekhaya kamkhezi kunomsebenzi yabo kubaba sibawuforce abafana umvelo omdala kubusiphe kubi mina noma keti umncane magcina sothi mengifika lapha emcimbini ngala ekhabo kama ngishimani kule side la ngala anginanto mina ngala ngishimani kodwa mengifile ngala angicoma bathi ngimuhle yabo manje ngala bangijwayela banendaba nami kuba ngilusela inkomo yabo uba isibhama ufike ngapha mengifika ngala phela ngifika ngiqondile yabo mengifika ngala ngibona intombi uMandisa yabo manje ngimzwile uMandisa engomeni ngibona uMandisa ngithi bafo landa le ntombi bafo ngeke athi bafo baba lifakwa lapha nami sengazama ngadlule kuyahlolwa leya ngithi hawu ngithi hayi inkinga angithe ngisathi hayi inkinga ngithuke sengiyiphosa kuyena mina mathupha hayibo kwenzeka umlingo kathi ngithi 1 yathi 2 bathi yathi same time camera yathi ngangivuka bafo yezwa leyo nto mina ngiqala ngibona manje ngibheka ngenye indlela manje uthi wena khona muthi thizeni ngathi lutho igazi kanti mina yazi leyo flop lapha ke bafo njengoba ngiqoma nje uMandisa mina ngibona ukuthi ngiqomisa ukuthini ngizwana nomvelo bayene group yokudansa yabo babhema ugwayi baphuza utshwala baphela iphilisi ingidi mina ngitshethe uMandisa ungincanyiswe le style balaba uthethe umjito osestyle abangincanywa ngoba ni style abasazi ukuthi ngiphila nabantu abanestyle esikanje cabanga leyo flop leyo kudumba umngane bafo 2015 ayizwa loo nto bafo hayi uphela umsebenzi hayi ingane ngithathe inamba yabo ngibuyele ngalezo ndi store khabo kamaka Shezi yabo sikereze siyafunelana kahle siyakhumbulana ngolesihlanu nje ngiphuma esikoleni ngivula ngithatha imali yokugibela ngisengiyangale ngiyobona uMandisa ubona uMandisa sijole noma mazi ntamba mangimele ngihlale nale inkunzi phela uMandisa seyekuba ngithi inkunzi lezi gogo njengoba uthisha nje bengiphi imali mengiyangale imali yami mina ngidla noma mazi yabo kanti zona zifuna ngiyithengele lento yazokubhema ukuze ngithenge lento yazokubhema nami kumele ngilangaze njenganazo ngokomqondo wabo abasebengikhandele wona ayizwa leyo nto laba fezi labukhanyena usiphona abantu ngoba laba abawu2 sebeshonile iyona lento leyo wonke yabo bashayiwe bashona umvelo usaseleka lo esisalwa naye ubaba eqobo
kube yimina wesi4 sihlala phe endlini yakhanye babhemani iphilisi mina bafu angaze ngibheme ngisho ugwayi yezwa leyo nto ngaye ngabhema iglunje ngiyigangela ngasekhaya nabangani bami laba fedi laba bayashisana uyazi mekubhenya iphilisi ke kuyashiswana ngithi kuthiwe mina ngishisa ukhanye ungivela uzoshisana noSipho ayi ngimshisa ukhanye ngishise azi ngiqeda umshisa aphasele mina athi moma ayi nami ngibhorekile phela ade noncofa ifoni yabo ubhayiza lokho yabo ubadio thathe nami vele ngitsho ukuthi style lesi sengisibamba kwangempela ke manje usungene unane mamazi le style esincane umamazi angisasifeki ke isizongizwa nginukugwaye ke manje uzongcanywa kakhulu sengiyona lento cabanga ufaya intuthu ngiqala ngeMandrex la owami umlomo bafu yezo nangu ubhuti wami la yezo lento kuyena umdele kufanele ngawuphuza lento kodwa ngimblame ke kodwa naye kuko into yakumele yenzeka ngoba yenzeka sesila manje kune solution bavezwa ngibheme kanjalo kushaya umgqibelo kushaya isonto ngesonto nguthinta ugwayi ngiyasaba ukuthi nje ngizofika ngale nginuka ugwayi ugoka ngizwe mase yangiqhema uthinta nje ekseni nje angakazi ukuthi mawuxubhu uyaphela wara ngisaba nje ngisho ukuthinta ngiye esikoleni phana nensuku yabona nje sithe ngiqala ubhema lento le ikhalazesi athina umvelo athwe bafu khona okunye kongetroz drink okuncane ngaka ekuthiwa idatha ungakuthinti lokho nathi asikuthinti ayizwa leyo nto ushiyunga mina ngazi nawunga mina ngicela ngokudla nje emaredweni twinya ubhe wara anginafuna leyo nto ngihlangana nayo ayizwa leyo nto athi ungakuthinti yelo nathi asikuthinti eMaritzburg ikalwa ngedraw hayi ngiye ngasezondi store ngibuye ngolesihlanu as usual mengifika into kuphusha kahle intombi noma mamazi mina Jolene umamazi emini ntambama phela nabo bastard mina ngihlale nabo ayizwa leyo nto futhi kuyangiphoxa ngeke ngidle ngiyodlala nogogo nobani bayadlala yabo ibona amajisi hayi abafethu mengifika na iganda nebhemeka kabuhlungu ungayilinganisi bazoyi-restrictive ayi ngiyibuka nje vele ukuchifa inhliziyo mengithi awunasi lesitwa yakhuluma ngaso lo mfethu uyasiqhola la ukhanye eceleni angithulela asisonge sokwenzanga encane nje njengoba isonga nje ayayishise ungayilinganisi man avela sengifuna ukwenza lento eyangilutha nami yakukhombisa yona ukuthi ayi lo ngikubona lo ngathi ngcono kubhenyiswa kwagwayi lokho kwebhodlela ayikunzima hayi kungibulala isifuba ngiyaphalaza futhi kabuhlungu njalo ekugcineni yabo bona baya-enjoya mina ngisuke ngikhala la hayi ngithi mina ngikhetha lokho bafethu kodwa bafazi nje singakuthinti nje lokho uma wena wathi hayi bafo ngoba ngiyakuthinta mina sikuthinta ngoba sesafika kona sikuthinte-ke kanti sengiyazihenga-ke layo irazi wena waqala ngegiye eliphezulu ngingabhemanga ngisho insangu malume cabanga ugwayi nensangu kweza kamuntu ayi kasho ukuthi ayibhastete-ke ungake ihamba nedimoni phezu kwayo ayidlali yathandazelwa la yakhiwa khona leyanto ngiyayazi so ngiluka ekuseni nje ngibuye ngikhathela ayi ngigeze ngiforced ngiye esikoleni ayi ngebreak ngabuya ngihaza ngiye ekhaya gogo ngeke ngiyavisisa ikhanda amathambo sibuhlunguni siyagoqana ngabuya ngemoto yathisha ayizwa leyo nto bengifika ekhaya cela imoto gogo anginike ngishaya imoto ngiye eklinikhi ngibona seklinikhi yabo wayikho lento yabo ngishaya imoto ngesikoleni elanga lakhe somvelo mvelo ngiyagula athi yini ngimtshela imali lezo zonke inhlungu athi unayo imali ngithi athi ngicela ithi ekhaya kushoniwe uzongilanda story yawo ngisho into esheshayo vele badidizwa nayo imoto bayikhetha umuntu sekayinqama wafika plus ngimnika igrata plus abuya sonke fast kadonsa kabili waphela nya lenhlungu ade zingishize lesa zingibhoqoze nya kangakhona wathi bafuna umlingo wathi hayi bafa kwena nomlingo nami usungilaphile bengafundeki ngithini kanti uthi ilento le idatha akafuni ukulikhipha le leyo ngisho ukuthi awunanti ngihlola bo usho ukuthi manje sengizorentela ukuthi ngiyaphefumula athi hayi yona bafuna ngcono uhlezi unayo imali mina ugogo ubuya ngicisha ngithi yabo mina ngiyasebenza ngoba ngiyafunda obaba bethu ubaba wethu usashona njalo seluba mncane nje usazidakela utshwala yabo usahlupha hayi yazi kwenzakaleni ngivakashe futhi ngenye weekend siqalekile asinamali ke manje sitshontshe ibhamu zababa ubaba nganisashona hayi usintshontshe zantshontsho yena nokhanye bebe ntshontsha i9 nephamukani
Hey, bakudayise beyodinayina ngiyazi mina leyo nto ngafica sengifice phambi kanje mina endinembele ezo lento kuthiwa ngoorganize ibha ezonto isitore ayingilihlanganise nami kwavele sengixilile empemweni impela yeah. dayisa isibhamu eyi buye ngibona intombi yami Mandisa njani eyi ngizokuthiwa uyabhema eyi yazi ngiphatha kabuhlungu kanjani leyo nto mina ngithandana nabafana ababhemayo hawu Mandisa mina ngithi ngibhemela wena ngikutshela umhlola webaba Ngithi mina ngingena style nje. Ngifunga wena ngibona ukuthi ngigqome ngoba ngizibona nomvelo ngoba bebhema. Uthini manje kumina? Athi ngizwana nemfunje umfana obhemayo. Athi kodwa usangayeka. Ngisho ukuthi hayi ngimthembise nami yabo. Akazothi usugaxele. Akazi sengigaxele esikoleni ngiyakhala obhaka bengane angidedeli ngihamba nabo ngubheki. Heza lona amafoni. Kwenzakaleni isibanjwe nomunye enye ikala sengazi nala idayisa khona manje ngasekhaya ngala ngiyafihla kodwa kwaziyo angabanjwa yabo ngisemncane nje ayikho ngicabangela leyo nto ngimncane nje ukuthi bangazi ukuthi boy bengithandwa yona wonke umuntu wemina ngikhulumela yabo hayi kwashintsha webafe sabanjwe esikoleni nomunye umfana sibheme etoilet yeah sibiza othisha basiorganizela usankha basibezela abazali basibuza siyavuma ngiye esankha la ngivume mina sivume naye avuma usenzo le kanti bayi-TV zake la njengoba ngisesani kusanikho edrobheni eMaritzburg uzodinga ukuthi si-athende ngolesibili nangolesine uzosinika ne-treatment mina ekhaya bangimuve-ke manje ngaphezulu emakhaya bangisedrobheni kamalume linikhona la bayi-TV zakhona uma ngiyesikoleni sengiyagibela ngisukela inikhona ngiye ethaweni ngisuke edrobheni ngiye esikoleni cabanga ngiye emakhaya mina into engizoyenza mengivuka mengibele ngesikoleni ngizosuke elinikhona ngiye ethaweni ngiqale ngilinde umeshente ngiqaqe ngeke ngiye esikoleni ngingaqaqi umeshente azifikele ngo-past 8 ngithenge ngiqaqe kuyima ngiyokhomba ikhombi ngayizwa leyo nto isikole sikhomba nje ikhombi angiphethe isikole sigena u-8 ngikhomba ikhombi ngawo 8 loyo ngikhomba vele sengiziphethe ngekhanda ayi bingigolozisa-ke ndoda ngisayiqala ngingenankani ngibhubha akekho bengakhali ngomkhizi ngiyothi ngifike esangweni security kodwa akhabazela ngithi ndoda esangweni lisavaleka athi hawuliyavuleka liyavaleka ngithi bheka lokho-ke ongidlulisa i-traffic lapha bengizotshomba iy'moto mina emgaqweni ngihlala edrobheni phela mina angifani nawe uvuka la suke endleleni yami ngifuna ukubona uthisha into engiyizele eyabhocobala bandlu babunxele buyokozela kugena endlini yakhe nami ngishawa amahlo ngithi ayi kodwa nawe uyathanda ukukhuluma kugene ngaphakathi esikoleni we yazi-ke kwenzakaleni emva kwalokho kasanikha ngani sengihlaleleni khona yeah kuthi ngolesine kumele ngiwathende sanikha ngithi la kamalume umalume nomfazi wakhe ney'ngane eziwu-2 uyibhishophu umalume umfundisi kunemoto ezothiwa iMercedes nePolo athi ngivusa unkosikazi ekuseni ngesikoleni ngithi hayi ngishawe isizwe athi uthi ngithi hayi ngiyagula hayi bavuke bageze bonke yabo bahambe kanti bazogena emotweni eyodwa yabo bagene kwiPolo bahambe umalume bafika adrophe yena emsebenzini ayodropha ingane aqede e-ofisini esontweni lakhe ngivuke ngivusa u-arrest ngicamehlo ngithi mengithi ngeza ubuso la kusiki methi ngibusa amehlo khiwe eMercedes hayi asike suyeke soke sizwe ayi ngithi ngiyabheka kudleki ayi ngizamule kakhulu linyuka idemon idemon lisukumele lime ngenyawo ngithi mina ngiyaqalaza into eyimali la ngizophema angiyitholi ngithola amadola lo nuku yaphesheya ke le ndoda le yeah thola amadola ngigibele ngedola eTexini ufuna nje leyo shintsho edrobheni straight hayi ngixavune wona amathathu amadola ngawathatha ngizofika kanjani ethaweni ngithi awu nayo imoto udriver phela mina anginayo incwadi angazi ngaba neminyaka ayikangivumeli kodwa ngidrive ngibuka ngokuzolala nakhona ngakopela ukushayela wathi ukangamse nginyakazise ekhaya thatha ukhiwe emekhi shone khona press awu ishingivumele madoda ivula izibuko ithi awuzokuza ngikhize indlu lezi uthe umalume ngomoshela inqwaba amasokisi mase ngivukile ngizwa mase ngikline endlini ngiyasho ukuthi ngizoyenza kanjani ngingaqaqile ngazoginqa la yena abo kade itula sesontweni lakhe domisi imekhi ibhuda yabo ayi ngiphuma esangweni manje kuvula ngeRemont complex yabo
ayi manje security lo uyangazi wangasekhaya le ngaphezulu hey athi ayibo mshana uphethe imoto yamalume ngithi lisa unakele balo umuntu ukubona ngibuya ne drink abe press angadonsisi hawu ngithi sports uma ngiyosithela yenza into engayijwayele engayazi papa ngethawini manje hey khombe ngqoma respect ngifike ngipake emarket ngithi shintshwa blend athi nje meshendilisa la ufunani ayi naye ngithi mama wasuthatha konke imali ya petrol athi angifumbathi 200 ayinginike inqwaba yewonke bona omunye umngane wami ke unka into engqondo nami yini ukuthi okay nje behambe kanje labantu u4 nje kumele ungishayele ladleni ukuze ngejump emoto yeah kanti ke ngibuzanga elangeni uMankoto uhambe washuma malume esontweni wahambisa ingane esikoleni waza emeetingini la eThekwini emeeting izophuma ngo12 bese buya endlini hey zalonda kayele emsebenzini mina ngibhezi la ngihamba ngevuri osadumele yongoma ngiphethe ngiphethe unkala eduze kwami uyangihlohla uthi awini kunini ayithi papa la ko Alexander Sgoza sithi Golden Horse sibheke endlini jongonqo la khona eDaning ekhaya cabanga Kamfundisa ayisibheme ayi ngithi asibuyele edrobheni kumele ngike eSankha mengifike eSankha ngisagena nje ngigene kanye noThembeka uThembeka enye intombayazana yasekhaya ifunda euniversity ulethe imali yokungikhokhela phela ukuthi ngithola amanye amaphili wena ufika isikhulu imoto ngiyipake phezulu ngifihleni athi yeli nikhona kulahleka imoto uyibonanga ngithi awu uzwe ngoba athi usisitokozo bathi bawufunela amaphoyisa ngithi yeni ngithi ayi nama ngiyibonanga ayisiphuma khokhe isiphume sami senje sihamba ayifanisa uthe sayifanisa wayibona sivule ibuku isithi bengukhipha ngithi nawo athe uzonya wena ngithi awukazi kumele ngidize ngize la eSankha bangishayelanga imali yokugibela ngishaye siphi scratch kuphi umkhozo kwaye wena wafundiswa yimi ukudrive manje lapha inkinga Thwaya asambeka bathi bazosilinda elo eHighfield egarage vele sikhanya nelamba ingidumise ndoda khona ndoda asathi sifika sibheka unkosikazi ndoda mangitsika ngempama uthi nikoba imoto yami ngithi ngizoyangana eSankha phela manje mina bengimele ngidizeni dileke vele ngibadube mina kuyimina badube ngigena indlela ngenyawo ngiyothatha impahla zami nje ngifuna ukuya ekhaya mina manje isikopho manje sebeyangibhedela bona bangibhedelayo kahle kahle Ezo le nto malume uyalandela ngephoro for petrol unkosikazi kwi-message qhamuka umalume ngemumva break woza mshanami sambe mzibe la ngidiniwe ngihamba ayi woza khulana nawo engiye ngiyogibela mshanami atuza kahle kanje wafike wayibaxa nje isithweni akakwazi nokuthetha abantu umfundisi yiko uma ufundisi kumele uzale insizwa nje yodwa nje ezoxebela abantu yebo kunaloko ndoda fike lapha ngifike ngipakishe yangikhuza xolisa unkosikazi sewuyena phela wrong-ke manje ngani mina ngishiselwe ekhanda ayaxolisa ndoda ngelinye ilanga kiwe esontweni malume vele ngakuvuthela wonke umnikelo wonke razo ngawulinda nje waqoqa mfethu uzibonise nje namandla waqoqa kahle umlimeni umnikelo kwathi nje sekunikela ugcina ngazamula kakhulu uyawazi warosta manje besithela beyibeka ngalezi zitshe ezinkulu ezimhlophe ngathi phela mina lesonto lesekhaya ngisochama toilet lamfundisi kanti sengiyisifele ngawuqoqa razo phuma kanje nawo boy ongamalonga angiyincomo ngaleyo nto mfethu wrong yabo into engibophisayo yazini futhi bengitshontsha into engasile kanjani ke edrobheni yabo umuntu mfethu kuthiwa uTek owayintshontsha imoto wayeza leyo nto futhi siyaqala sashaya yabo amagate la hamba ngama remote ngangishaya lawo mabhetri mina yabo ngifike ngivulisa ijanga ingaphandle kwaze kwaphuma amaphepheni phana kwi-front page so ayikhona lo somdenjo shaya amagate wenza malini alikhokhi iroad cabanga kodwa yazi ngangenze njani angena short mengiyi-round nje ngiwahlaba mhlawumbe eScottsville ngibuya nawo 10 angidlali ndoda baba sasebashaya remote ekuseni egate idela la cha noma usungibona usungibamba mhlawumbe ngingaphandle ngisakopolota ngenza short ngiphuma nalo ngelisavuleke ngizojonga okushaya ugesi ngizojonga okushaya ugesi ayindoda ngizoboshiswa esinye isinaxa-naxa-ke siwutheke mfethu cabanga yazi njengoba ngiboshwa nje ngiboshwa ngibanjwe esangweni kuzovuka wonke lama-akhawunti lawa ase-Town Hill
kuzobuya nesikotshi vile kuthiwa wena wedwa phela wenza le nto mfana yabona nje sibambe wena usela stockseni uthule nya indaba mama oh qonqa bangicinazelana ngavele ngathi nje ngiyayivuma le nto ngayivuma nje kulandelana enkantolo kwathiwa mfana wenza ukuthi yebo ngikwenze yabo ngafundi lo ngitoka la lo ngiqamba amanga kwathiwa nje sikwebo yabo haya ke jele new prison yabo dale stockseni eyiwaphuma urosta malume egazi ngabhlongo waphuma ngesihluku ewaphuma malume ngabhequza ayimanye lapha etshele nensizwa zimngaka urosta uyasuza la uyahlala wendoda hayi uyasuzisa urosta hey malume uyashisela uthi uyamba thu vele ujule kube manzi umfoma uthi uyambula ugodo lushaye ngechicken skin ukuthi lala phansi ekhonkolo aze insizwa la lushaye iminyaka la kunasikhathi saleyo nto la wena wazulala manje wena nalento yakho uzoba nenke uzobamba udombo uthola isijumbane bamba udonga la uqimbe iqhime olistaye manzi ebombathele isila ophela nyawo roast time afise sengiratha sazamula kusasuza ukeosanini yeraza yabona phaya mina ngase ngichoke ngediscipline nje yayibona ukuthi ngiyahloniphela ngipha kwasana ngisho kuyimpatho korojisa sawubona ngabo ayusayagcwala amafeba fethu uthayela mfana la uyahloniphela uright kanti vele ugogo usazothumela umalume usebenza khona lapha ujele central emakhamereni wathi kuvalwe ijele kuphakanyiwe livaliwe ijele ngani mephakanyiwe liyavalwa niyavulela niyophaka nibuyele endlini zeni nivalele noze nivulele seniyophaka ntambama uloku dra nje la ku starter pack starter pack Kathi la ubaba ulivale inyanga ezo3 udla ku starter pack nje la uvale ngisho visitor khogwaye qale kuzoshunqinwele ayindoda ngitseni saqala ngishunqina la njalo la qhamuka ikhastela selile umalume madoda iza kanje uthakhulani kwathi number 10 vula ngefingerprint kanje ashiqa phaqish engapho ngomshana akutshela ngale unga yakho awufuni uyiye buka manje la kathi malume kusasa kuyophuma i-direction yokuthi kumele ngiyikhiphe ekhaya mayifika ugoga angisayinele ngoba ngisengaphandle kusela somzali ukuthi bebenginike iparoli ngizohamba kuyo-attenda ngiyosayina ugogo uyavuma ukuthi uzongigada noma kwavuma ugogo mfana kutshele ngathi isigwegwe lesawuthesha wathi yeyi akayishaye yonke leyo nto egazini ngifuna afunde isifundo cabanga ndoda ukuthi ngizawufoyeza egazini eyakhala umalume athenge mshana kumakazi uthi njani la akalazi tshela uma khali razo cabanga ndoda ithi uma akalazi tshela akacabanganga lento ayitshenzile isibuyile i-results nabasesho ukuthi ayiphelile baba i-direction yakho khona enye ufuna ukuyikhipha ayayikhenye phela kamkhize ke abangifuni nala engihambe khona yezo shuthi umalume lo ubaba uncane lo owayengitshela isidaba ngezi useye kutshwala ke manje wayezwa leyo nto usedayisa ngehongo usenemali usethenge imoto usefuna izibhamu zababa ke manje engathi kwena ugadomozi lezi nja lezi zizophika ngami zithi ntshontsho yemini yo abanga akangifuni nala engihambe khona futhi awunayo option yokuphumela kuye option eyi angijayive umalume razi yabo enze njani angani usebenza central emakhamereni angipress espeakheni selivaliwe ijele ngendlela press number 10 angimemezela espeakheni alibole ipika sasejelela ngaphakathi mekune emergency khulani show angele athi ngizofona la ngifonela ugogo ngifake la speaker sikhulumeni sobathathu ngithi ngithi kumele umtsheleke la ukuthi mengasayini ngizophuma sekine ehleli lodwa ngiyaphakanya asho mefuna ngiphume ngasaboni it's okay how ndoda simfonela umagogo wathi ma yazi ukhulani ngoyimanje nje bengizekuyena ufika wangikhalela ka baba bamhlwebe ngengidi abafana livaliwe ijele lisenqi kuyagwazwana la ma ungayenzi lento oyenzayo ukhulani uzobuye senehleli lodwa washo njengoba ngishilo umalume akadlale ubhawu bemensango sekabo shangitola sign la hayi gogo khala kwamanje kumele ngenze njani wesibu hamba uye correctional yosayini laphi ka-correctional hayi gogo nto uzoduma ethaweni but angimele ethaweni kumele ayekulowa ngasemakhaya kwegaraji yabo hayi khona afika ngisayinele hayi kubuye kuthiwa ayiphasile ndoda i-direction yakho ngifuthekile layo ndoda ngisayibhemi wonke mhlophe qwa yezo leyo nto eyi ndoda sengizophuma
uqala maphansi kusathaneka unemlingo yamazi la endlini ke manje sihlala kuyona abafethu la bengihlala nabo ebashaya iminyaka bayadonsa ndoda bashaya ngo life sentence yezo leyo abawu2 abawu3 bayafunda khona ejele abawu2 bayo cleaners erumini yami yezo leyo ekseni nje mesiqeda kudla ocleaners bayaphuma laba bayaphuma besikoleni ngisala ngedwa uyiboss kanti lo ofundayo yedwa uzobuya nehunga uyinika uthisha uzodayisela uthisha la sectionini ihunga le ikwazi ukufihlwa yimina la ekhluphini yezo leyo ngakusasa mebephuma nje bangishaya nehunga abayifihlelwa yimina ngisala ngedwa erumini kuzokwenzekani la ibhomu le sodwa ngazi zeca zonke idraw babe ngazikhipha ngazidlala phezu komphetho zonke zo20 ngizoshaya one hit engwashaya lama hits irazi ngithi ngwazwanga kahle kade ngayigcina phinde ngithi one hit ayishaza zawu half phinde ngayivala ngayibeka kanti kuzodedelwa i-exercise ndoda ntambama ngabo 1 ndoda ngathi ngiphume eParis ngathi ngidako goloko phasheni ebusweni yaphashisa nayo kade wayigcina ndoda ayakhala ama-20 yathi hey chicken umunye ucleaner sesihlala nalini chicken uba futhi akuyungayasabelo ayacebana ke iboshwa sengazi bus ngithawe ma uzongishisa lo mfana lo ngivele ngibuyele endlini ngiyozama ukulala akusalale sengiyaphenika ke manje sengiyibuyiselile phezulu kodwa manje ziyajampisa lo uchicken avela ngiqonda yabo azimina ugcwele athi China wenze njani ngithi mina chicken ngishaya ama hits ambala athi awuziveza kibele fathi ngiqaqe kulokhu ngikhiphe nginika uthe ezivule yavela kuphela insini ithoze jumpisa athi uyahlanya wena ubonze jumpisa lezi zinto lezi ngisho uthi awe ma usabela uzongibulala ungathisha wakhe uzokwenza njani athi hayi uzongikhava lo ngithembisa into engekho abuye usabela namagunyane esikoleni phaka kwelivalwe ijele hayi bhenywe insangu thina sisila kabili ngoba sinocleaner socleaner sibafika nako kunye ukudla bhenywe insangu idliwe futhi ukudlalwe ilutho mina ngidlala nje ilutho ngibhocobele ngilele sho sanele number 35 phezulu athi we chicken uvele ewindini yamemela athi athi usanele wakashezi naye athi ububa futhi awe ungayasabelo Kwatha ngiqhayize ndoda kwatha ngidene ngangazi ngenze njani yasabelo notisigwegwe notabethu babe ngibiza ngo0 sawe 0 awuthuli wonke uthula yimina cabanga ayivela ngisengithula ndoda ngithi ngiyayiqaqa ngithi aqaqeke bafetha ningishintshe kuthiwa wena okwazi ukuyithula usenze ilima manje ngiyithula ndoda ngiqathaza livaliwe ijele manje livaliwe ijele ayasezivula mase bazibuka ndoda kuthiwa cha uzibheme zonke lethu ayikho phela lento phethe ayikho lento jabule lo magunyane kuphela insini akungifoni vele ukuthi ngihloniphe wona yabo athi chicken hayi khona indlela engizoyenza ngayo le troll ezinto zibhanqa wena sabelo zibo 10 lo ngizokuthula ngala athi kuyafana uzozibhema nje futhi nakusasa uzobe seshawa roster kusho umagunyane ngicindazela so athi umagunyane hayi isigwebe sifunakalayo isigwebe avela ashusanele phezulu athi kodwa wesabela ungakhohlwa ingane yajele leyo ayindoda ake wangikhava ke lapho ndoda hayi phela bangigwebe mina ngikushisa uzoba kubulala nyama bamazi babengixoxela uyena ukuthi bakube sahlalenza asebhibani wayebaqeda ngepipe enqene bamfisi athi sabela uthenze ikhukha ngani leyo ngithi hayi mfethu ngidayisa igrasshopper lele ngilethele umalungu yabona la ngiyajampisa nje mase libuza ngizothi lipi athi abo mase sifuna manje makicathula uzothi zipi ngisho ukuthi ngidayiselile phela ngokhokhela wena thona isilima nina mfana uzothi ubukhokhelana ngisho ngizothi hayi ngibulala ifoni yakho ifoni ejele ngithi ngizothini ke mina babaseleke vele sengizophuma ndoda cabanga ndoda cabanga sengizophuma sengibuyele ungeni kade ngihlalile mfethu ngabhemi mfethu ayizwa leyo nto ndoda ngiphume ndoda ndoda nganani ngifuthekile ndoda ekhaya angifuni ngisho nokuhamba ngenyawo ngifone ukuthi ngilandeni ngihlangabezeni lapha egarage ningilethe bangibuyisele ngitshontshe esikoleni obangibuyisele esikoleni ugogo
governing board bathi nje uthisha 1-2 bavuma bangibuyisile esigere yabo bele ngiphuma uDecember kuzoba uJanuary iflop ibelaphi njengibuye esigere nje mina ngizokwenza njani ngizoqaleka esikoleni sengibuyele eGbhemeni abaze ekhaya yabo malume njengoba bengazi ekhaya sengibuyele eGbhemeni esikoleni ngiqaleke kuzoba ku period 3 ngiqaleka kuzoba ibreak ngicabanga njengoba sekuzoba ibreak mina ngicela ukuyochama kuthisha angidedela uthisha ngiqonde ngiqoqa toilet lamantombazane ufike ngithulule incwadi zami phansi dotho kapho wami ngisho ukuthi zihlanya le ngane zokubona kahle nabo singazi ngiqaleke kanje uthemba kwesicaba sike isho insimo sikene sigijima sizocama wathi shwi sasizofika ku20 ngalivala ibhakani kanti imanje lindane manje kanjalo ke manje angijikela ngale ngilinda lapha kusechamela oseredo sefuna ukuphumuza udlula kumina ifone pocket money okaphi ngokuvuluza ipho ngathi zivakela ifone pocket money kanti manje ngifuna ngibhale iphepha la wamanje ngifuna ukukhuluma kakhulu bhalisa yona into wena keyboard pen bhala uthi phone pocket money bekela ngesipelede la be thina thiqici ngathi akayibamba isikhwama la ndoda babephonza ngaphuma namafoni awu13 imali engangu78 rand shaya ucingo ngibamba itekisi ngethaweni yoqala kwamhlala estradini ke lapho ematsheni qala ngena ngeuniform estradini engivenge ngidayise le bolayini laba ngibhema hayi ngibhema iphele imali kumele kuphantwe phela emgaqweni la qale ngikhumula ishirt ngisale neskipa esipink ngihambe ngigqoke iskipa senganase ekhaya phela ngifake ngaphasi kweshirt ngesikhathi sekufuna khumuka ishirt elimhlophe phela manje ngestradini sekuvele iskipa esino Mickey Mouse maybe no Mickey Mouse manje lingipintshanaOgreve skole usuMickey Mouse kwawele uMickey Mouse kodwa izinsizwa ziyashoka ukuthi indoda ke la estradini indoda idla isibindi sayo iphuza igazi layo kanjani manje bafethu uzobona sambeni siyagena ku-entry sasogena ngo-entry sithini bafethu ke singashayi uyahamba ngithi hayi ngikhona kanjani ngangasala kanjani ngasala kanjani ngisho mina mhlawumbe kuyozanya ipiece job kanje mhlawumbe hayi kuyobanje inkunzi nje istradini mfana igazi lalishiya lichithile ngezwa leyo nto ayisigene social ababahayikhaya sisho ngento ulula nje kwakulula mekusaqala bhenqezwe abantu bayahayira ukuthi kwazi ihloka buhlungu wena hey thatha lezo zinto lezo khanje kuyodayisa kubhenya iphela imali yabo kanti solahla ngelinye ilanga sibabili nosinawane khona umuntu ukuthi sinawane nomuntu oqondile ongabhoko yezwa leyo nto mesiyasi nosinawane social sister wayebonga ulinda ibhasi uzophathisa ebhasini uyizayizalo sisi mina lo sisi ngiya kanjani kuma approacher ngiya necalbot ngiyamonta kaliphethe isign hike ngiya necalbot nepen ngithawa sister zakubhalela isign enkulu yabo aya athayi ngiyabonga ngithi ngicela ngibu10 rand ke wegwinya we bisifikileke indlokonono yami ke ihinehle lodwa ndoda shaya umuntu uqondile ishaya ngihluthe esinganani se-apha ithi yona sifebe kwazi ihloka buhlungu uzoba nje life uzoba nje hayi ndoda athi mayabona my sister wema nomndofoja mjokoti inika bekhipha ndodifoni wasaduma umaphibanike ke layo kwakuyip9 leya bese ikhiphile ifoni kuthiwa xa wena bani ifoni ekhathele kanje thuna malini sikubuyisela lento yakho system wela usukhishiswa imali usukhishiswa nemali ke manje sifuna ukushiya ungenalotho athi mina ngina 200 sikithi sister ekhipha yonke angaze athathe kwa wave le ayizwa lona mina ngizenza umuntu ongakuyena kanti njalo simxewukisa nje khona ikhumbe ephuma ehamba stile entry izogena ngaphakathi eMaritzburg iyasibuka ehamba kancane lesho umphakathi cabanga igcwele kodwa kahle ifika ngenda sike Brookside Mall thina yasibona sesimshayele lo sisesihamba ngehle Brookside Mall siyokwehla ngaseMasuwane bese sifika ngaseMasuwane sigene ngaphakathi siyekuveza ubhozo elinye ibhalethe simnika inombolo sishintsha upende sigene eTrubeni sobheka lesilima lesi sesinawane ngesitshela ukuthi asikene phela senze njengenjwayelo mama uqalekile sinayo imali yocash sube sidayisa ifoni sami kanti labantu bosicuthela ngaphambili ekusicutheleni kwabo ngaphambili lo unginika u10 rand uthi ngithenga ugwayi namafruit awu2 bale ngathi mina ngimile ngithenga ugwayi yena uzoyibona le combi break top ngqi afohleza methi ngiyaqhaza mina kuthiwe ngqi ndoda 2 minutes fast ngaphasha ngale ngigcwala igazi kwathi wo akenziwa lutho fakene ekhumeni sawulanda ucomplain aqala usisi lo kibe kuyena usisi ezayizayo uyakhala naye akazi ukuthi usenzela umusa manje utete man
awena ngikuphi imali yami ngishaya ngithi ngiyavuya kuthiwa emqonqotheni ngombeso wakhe lo ngiphethe umbeso ongana la usidla mina-ke manje siduthawo omncane kanje ngithawo uNkulunkulu bangisa kwenye irenke ey'gwegwe layo ndoda awudabuli-ke lapha moyiphara uyafa sengiyathatha nkosi ngithathe manje sekunginjani drazo abaphume bathi ayi akhala usisitrathi hayi mina ngifuna ifoni yami bathi swaphoso isathatha ifoni yakho khona sekubambele omangcola lapha sobabona uzafuna ifoni athi hayi ngicela ngise police station ngcono uzoyilanda nami ngithi ngiyazi ukuthi la uzoyisaphi la ngiyazi nami sengizwa phela ele police station kanti usufuna ukuphuma ngayo police station doda angithatha usistera bahambe oshiyana e-police station Loop Street yaseMaritzburg ayi ndoda wesithele kumphathi wakhona nalezi lima zengixavunile kuthiwa wenzeni-ke lo kuthi ubambe inkonzo kuthiwa nisamshaya kancane kanje cabanga ngisenjani ngayo amehla avalekile ngithi kuthiwa I'm got a perfect detective for him hayi ndoda bebezisilima somkhaya oyipolice time mhlophe samshini ese ayi ndoda ubastard ngiyamazi vele ngihlezi isixoxa igibe ngayo alifakwa libuya nodaba ayi ngisho ukuthi awe manga office kwenzakaleni bhuti lona bangikhuthuzile nomngane wakhe usinawane naye yedwa ndoda lona umuntu oqondile i-wanted ngisho ukuthi awu yena impela baba qhubeka sesi bese siyifoni nani nemali nhlobona ifoni azo sesiyayiphibani kuthiwa ndoda esinawane ifoni uyisephi ngisho ukuthi uyisemasukwane kuveze ubhozo kuthiwa ndoda yabona siyilanda le foni sayithola ngisho ukuthi sayithola baba yabo abethukoma sesufunani wena athi mina ngifuna ifoni yami kuphela icala olivoli hayi icala ngelivoli hayi hamba naye ke ufuna ifoni yakho mina ngoprofitani icala mangalivoli cabanga ngigcinazela lesigwegwe lesi uqinisile phela kumele kube nento erekhodiwe abangaka ukuthi kwenzakalani endleleni-ke buka siphume naye ngisukume angithunyeni ngoza nkosi lo sente ngemuva ndoda ngixavunelasi ahamba ndoda phela ufuna ukuncanywa umphathi wakhe uyabona ama-VW lawa angathi ayingulube nje lawa ne-sliding door amancane ngifake kusona e-front seat ndoda vala isicapha daka ishayani ndoda imoto esibhekeni zasemasokwane ugcwalisela mina ngigixizisa ngithi ngizintoni ngicela ungiqaqa athi angeke ngizintoni ngicela ungixegisa baby ngipamela kushaya igazi lagcwala umlomo ngabona uyabona ngime ngalidede le moto ngizothola enye uthisa lonke sikwayekho lesiya ndoda wathi ebheka emasokwane ngivulela isicapha ngangiyiphumela ngilidede ebabamba nabesemaceleni ukuthi hayi zimbi phethe umshini umshana uzokhala uyaziwa ndoda usomdeja wangaphela baba siyangalapha ngithi soke ngala athi ma boyfriend engiphathayo iwile inyatheleko mangaka amafundisi nodayisela ngithi hayi baba maningi athi nhlobona ngithi hayi ndonayo P1 P8 iSamsung S6 athi ima yabo iP8 neSamsung intwana ngithi izolo nangale kwayizolo nakusekusho athi ngiphila ngenkonzo nina isinawane ngomthola kanjani ngithi uzomthola baba cela uvuma yonke into isigwegwe uyangithembisa nami ukuthi yabona nje mengase le mafoni sibuye nawo eyale ntombazana ilawa uthiwe ngofunayo hayi ngeke uzwela ubhemile ngeke uzuboshwe lakho like ezandleni zami ngithi hawu ndonakhululeka athi uthi xegise kancane ubaleke usikhothe nepoint yazi Olistar yebo ngiyayazi ukuthi ubaleke mozoyishila abe ngikhombisa nesibhamu ngithi hayi ndona mina ngakuwena mina nawe siyaphakathi sekuyena uveza ubhozi khona athi hawu izayizayi ngithi athi khomba mfana ngizolandela wena awasha angixegise kancane ozankosana besangibamba nokungibamba useyangilandela ijika nami-ke amakwerekwere la emasukwane ngemkhukhwini-ke emasukwane ayasaba amaphoyisa ukuthi uzokhomba ba ubeza ukubhoza lo desa ngotshwala thuba igama lakhe ngithi uveze ubhozo ayona mfana nginasikhathi ukulalisha igama ngithi ubaba uveze ubhozo igama lakhe mbize wena-ke ngithi uveze ubhozo oya qhamuka soya ndoda usinawane lona ehlelo oda ufikile la zange ngafike ngithi vezo ngicela bra wami ngaloku yalena le yambolo baba lo akanasikhathi uzosibopha sobabili yabo sinawane wenza udoti hayi baba ufikile uthi ufike wadayisana bekhipha iP9 phereqo kuthiwa letha la wena ufuna ukuboshwa
ziphi incwadi telefoni hayi manje ngisukubhayiza iphi ibani isho umfana indoda khipha iSamsung S6 yayizolo ne-P8 angale kwayizolo angilidala sesagena endlini yolanda lokho athi akusekho kunye mshana ithi baba kusele enye nje ilumia no usushisa okito manje ngiqonqisa ngifuna ukuphuma ngidubeke kabi ukuthi ngaya ejele ngibe ngiphuma khona unyaka odlule hayi ndoda hamba uveze ubhozo ndoda edabukisa naye mfana abuye nazo athi ilumia yazi laphi athi ke bakubafo wabo edrobheni bayoyiqhekeza bayoyivula ipassword yabo hayi siphume nomshini imshini inkalakathi ihleka yedwa athi phela sisi ngithi naye baba iphina athi benishaya ulazalo nje yabona kusenani ke boy yasowenza njani lapha usisi lo ngizomnika le phone yakhe wena mase ngithi akavulela icala idocket yakho izophelela lapha umina nawe officeini lami mina mase ngikuthatha ngikufaka emaseleni into ezokwenzeka uzokubhalela ihungu uzophuma enkantolo ngeJ6 ihunga ke Maritzburg I don't athi ihunga uzoyithola uveze ubhozo mase lethi ilumi uveze ubhozo kuthiwe unikwa ungashayi u6 wadambama otherwise uyabona nathi akudlanga otherwise uyalandwa nesitoko sakhe sonke satshwala akhethe ndoda ngahlala eselini ngilangazile ndoda besawuphandela uqaqa cabanga ngiyazi nje ukuthi sinawa nakho umnyakaza angawenza ngiyathumela umuntu nehunga la uyibhema lento nemali nesibhebeza ngicabanga izinhlamba isho uyibhema nalento yakhe yabo ayiwe qhamuka ibhuda mshini sana shezi baba nangu uveze ubhozo mshana give him your phone ithi danki zayizayo umuntu abethe na iPhone abethe awushoke nibangaki la abethi thatha ndoda ngifumba kakusabhenya ama capsule ke ndoda ke la yawa ama capsule ngifumbathisa ama capsule awu20 ndoda namathele esandleni sakhe ujulukile uthi waphuca umuntu na watshontshe office angani bayathatha babe office bebambeke ama truck lento njani wathini ithe wonke ndoda esandleni sami ngithi gas nduna athi mangani ngithi angani basithathe konke kade bengishaya athi yibona mfana sengikunike gas light yami khiphe ke ngithi ugwayi athi ngeke uzudawune ke Davidson ngeke khiphe u10 athi ngiyazi ugwayi nawudayisa la ngaphakathi me ifoil wozak ayindoda ngiwandoda ngithi bhala hlaba ngithi bhala hlaba ngikuphendukela kuleze ngemumva ngisahleke akho umuntu ozobhema la limele angizazi futhi zonke le thiphe ixelela ziboshelwe ihungu kokuqala ngitshela ukuthi mina robbery la ngisawodonsa le ungangena ejele ngoyi nje zobhema la nina restaurant zoqaqa kusasa ngaphandle eminyango bheme ngedwa ndoda bheme ngize ngiconze ngizele ngilala vuke kusenze kiwe enkantolo ngiqale ngishaya uvalo ke manje uthi ngabe le ndoda ubhalile nokuthi ilenzile iqiniso ngoba isineziqubu yona isi right hayi iwe enkantolo la sathi sifika nje enkantolo ngamenyezwa eqaleni ulani shezi engabona kudonsa le phepha elifishane elingaka hanga ngithi hiye ngishandisi hayi leli lincane lesiqephe J6 ayidonsi kuyaziwa kuthiwa opposite ubakathi ngqi kathi ngincava ungaphuma razi ayi abuyele ngithi ngibuyele ekhaya ngangabuyele ekhaya ke baze bazongibheka edrobheni yabo bangithatha bangisaleka sitekeni ubuyasho kositekeni Transcorp mina malume into atingishaya ke yazi yena ngaba ama rehab sengiwahambile mhlambe awu 5 ama methadone sengiwaphuzile mhlambe awu 25 Futhi into engakisalungiseka kahle kahle deliver hayi manje ngibona amagama ekutshele wona ukuthi isikhathi mesingakafiki you can't force even ngisho emovie yabo nje mudlala ivideo iyabala la isikhathi kunendawo la engikhala kuyona kuleyo video ubheka isikhathi la phezulu masingafiki leso sikhathi leso angikhali ngikhale singakafiki lesikhathi sesivele la phezulu leyo video angizakwazi lo leyo nto ke la emhlabeni yini iyunyaka u2020 bani kuyinyanga uJuly ubusuku umhla kabani ibisikhathi ubani awu bani ekwenzeka ngaze nje lento eyenzekayo manje yayinesikhathi sayo ukuthi besingazi ukuthi sisazo nami ke samseke ongasiyeza inyaka nenyanga nedate yakhe kuyeza ngigive up la ngisafunda ukuthi mohlana nento kanje ngoyiphebeza kanjani abanye ngobakhuza kanjani yabo
cha experience ngoba mina mfethu ngangisho uma ngibuza esikoleni akuthiwa wena ufundela ukuba yini engangiqale ngicabanga ukuthi ngizothi ngizoba yini kanti hayi sengifike ngathola khona le strategy yabo ufuna ukuba yini mina ngifuna ukusiza abafethu la besinabo la abayimisela ngoba mina ngiyakwazi ukukhuluma nendoda ingisi wangise ngitshela iqiniso kusuke kuyiphumela kona emlomeni wami hayi ukuthi ngisekunjani futhi kuzomela iqale kusizakale wena kumele kwasizana mina ukhiphe mina ukhiphe mayikwaqashwa mina hayi ofisayo wamqashula mina into ebengishaya zini e-rehab e-rehab befethiwa yabona imali la khokha 3500 yabo security tight wara hey mina yazi umqondo noma udumane uthi ule tipha siqathi singakatameni ngizogcwala lezo onke la laptop abangiregister ngangihamba nawo abangathi eqeda ukukhokha umamncane abeguqa ngedolo kuthiwa kwenze njani manje ma uyakhala nasichana cha nginesicelo labana ngicela ningisize nimgade lo ikhompyutha le so ningajaha ungikhombisa amakhamera lawa nama-backlight uzovela aphume erufini hey nithi nivala phezulu avela aphume phansi wavele bamhleka uma wena mfethu aliphelanga isonto sebefonela yena singamthola lapho mfana kuhambe nama-laptop uwashaya kanjani ndoda hambe mfethu ngiyababuka ngiyayibuka i-movement yabo ngoba nakhona yabo lo kasitekeni kasitekeni babelula kakhulu easy target washaya umgqibele futhi ngashaya amaphara ngicela ngashaya amaphara kuqala ngale ngathi ngikhona la ngilalela ukuthi abasuke esitenga bathini indawo eduze la eneyongike esitenga number 1 abasuke esitenga bathi bayithenga eJerusalem udobe imaphi yokunqola ngithuli nje ngirecord ngilele empedeni phezulu awu ngakusasa kufika igoli basuke egoli nabazoyeka iwonga bashawa arrest abayashuma thembe sekuzoyiwe esontweni lantambama la 4 ngithi bafethu mina ngiyaphuma manje ngino200 ngiyasitenga ngiyothenga ama-capsule ayikho ufuna ungiphathisa ziqalekele zonke lezi nemali zinikonina zisuka le egoli nangiqashula 300 nangiqashula 100 aphuma no 1.4 ngiphuma kanjani angani uyazi lapha kunesitolo esangweni isitolo esikhulu ngena umphakathi lesitolo nathi la ngaphakathi siyakwazi ukuthenga sibuyele ngaphakathi ngibane khona mina ngena la ngithi 1+1 nangu mamazi ngemamazi ngithi unjani sathi ngiyaphela ngithi relax ngifuna ukuphuma nawe ngathi sihamba nawe bamba la hayi izithambele intombazane yabantu yabo engimuhle la wathi ngithokuhlala phela ngithembe namazenyu W yaxhophe uchameke mbambesana ngithi ufunani ayiliyo gathi athi ngithi waza kuthekela ibliss samsuthatha ufuna nama marshmallow yawazi kodwa athi ngithi wathathe mama wento zongenzela yona nje relax uzibela umamazi wami siphume la esangweni qedile hawo mamazi usephethe phela izinto ezimnandi khokhe siphume kamnandi sesiphuma nje nento zakho sitenga ngithi gibele ihambe khumbi badilika abantu wena ndoda uyaphi ngeJerusalem angqwaha ngensini ekhumbeni yongqo Malume ngiyangqonqo neJerusalem kuthiwa obvious phela siyazi akekho ongazi ke ngqonqo eJerusalem ngezwe leyo ngithi hayi umuzokhanyayo ndoda ngizwele ukuthi eJerusalem kunero la do half esiki usuka la eThekwini uyoganga kude nje ngisuke eTranscorp ngiye eStenga ngangifika eStenga ngangisuke eMaritzburg ngwase-Maritzburg la eThekwini anginayo sengisho khona ubusuku kwaSitekeni phela ngithi umuntu ofikile la emphakathini kaSitekeni kodwa manje unengqondo yokuthi ukwazi ukuthi wenze izinto zenzeke sengiye eStenga endaweni engiqala ngayo kuya kuyona abangema uma ngibashaye ngethembisa ukuthi ngiyolanda ngiyabuya vele inhloso yami kwakuyileyo kodwa ukuthi imali yami encane ngifuna ukuyolanda isamba singqongqe nje sonke isikhathi esisikalelwe la siphume si-right ubaba lapha umphathi wama-security engangifuni engibiza ngomfana gogo anangileso gogo ndoda ngifike lapha mengithi awunayo irolador rank eJerusalem yabo ngithi ngithi khala magesi la engithi ngiyalunguza nabo bajebula bayaconsa awukhona phela ke irelaxela igazi ngithi ngicelile into nje athiwa ibangako thenga engidakwenze ngithe kuba nesikhashana ngigcinile ingidakwe ndoda ngithi ngiyaphuma ngibheke ula yabo uJerusalem ike rank ivele ibuyela khona kaMxhosa kaSitekeni mina ngithi ngibheke iqueue phela inyanga ulayini ukujika lapha ngithi angila ukuthi babona kusasa
vele ngibe 24 kwanza kuze kuse 24 hours kanti ngakusasisonto wayezwa leyo nto yeah ngesonto ekseni mengigibela ngiwathenga amakhepsulu ngiwagcwalisela esikhindini yabo yeah mengigibela ekhumbini anti ngizogibela nomadala la oya khona kasidekeni esontweni njengoba isonto yabo ngani nesonto phakathi cabanga mina mesizofika ikhumbi endleleni ikhumbi kube khona owehlayo Yeah. ezomele mina ngidilike phansi adlula dilike yahle lo muntu ngibuyele ekhumbini ihambe ikhumbi mesizojikela kasidekeni mina ngidilike la phezulu ngifuna ukuyoshaya upotsho yona iyojika esangweni khona yehla ngani kathi jesa ngona dilike lo mkhulu agene endlini nama security ahlala ngikene mina ngiyoshaya upotsho ngale ngithethe nginqamula segroundini sengingaphakathi ngizwe ngekhwele le nduna engangifuni plus akudlalwa ibhola ngesonto buyele endlini ithi yebo baba ngithe ngisathi ngiyagijima ngizwe ngekhwele futhi kanti lo baba usethi hawu lo mfana ngabe ngigibele naye nje etaxini sila njalo sinebavumelani bobuyele ngaphandle labantu muphi usho la vele izola de kubalwa iregister khona bedwa beshoda endlini number bani ngibuye kuthiwa ya uvelayo cha mina bese ngiyodlala ibhola ngileti isikhathi okuyesontweni liphi ibhola namanga mani liphi ibhola bathiwa ukhona Thomas lo baba lo uthi amazi mina ngoba semarisburg nje ngasho baze lapha abantu bala yena angazi mkhulu athi awuzwe ngidake vele ongala athi wena bengigibele nawe etaxini udlulisa umama dedilike endaweni ethile wala ngithi ukudonsa Nkosi akangifuni vele lo Buffalo le ndoda iboss yawo donsa Nkosi bangifaya toilet bathi ngibambelele ngithi manje wena ngishaya nje lecala lizophela 12 phelapi sisazofonela iveni ufaka i-drugs emission abanga umuntu ongifunelele rehab anti wami uyeza uzongibheka ngalelo la uzongifica sangoni ngiboshiwe ngoza Nkosi ngapha yo avele wathi yo khulani kanti wena ufuna kuze kube njani agene ngaphakathi asonto aphume angincangele le bhoza le bastard lo ufuna ukungithesha ezona njani amshaye ngethembisa ukuthi uzongifaka ngaphakathi ukuze ezongishiya mase yangixosha esihambile ngasenayo i-transport indoda ungilethele igrosa lona nento zokushintsha ezintsha ashaye ngimtshela uThembe ukuthi lo ngiyaza ngibuyisele ngaphakathi igazi athi hayi ngikhulumile nosisi ngaphakathi ngobuyela ayibashaya imoto bahamba sisimeze si4 uthi ngifake phela ndona athi laphi khona manje ngithathele into zakhe lo lapho hlele number ba jwayele nomfana semarisburg but ke marisburg la ekubuye ndoda nengubo yami yokulala nento zokushintshwa vu uzayi nangisiza namphela sengiyadubisa nangisiza hayi ngisonde mina ngo5 ngosuku ngiyenza leyo ngisonde ngathi ngididekile qala isiphuzo ismedication liyasho isonto lapho nidlima eliyasho lisho isicebo kufanele into spiritual lento eyongane ngisho spiritual noma lo uyazichazela kanjani ayikodwa lingcono makhona lenzo ukutshela ukuxoxelayo nayo fast sengikumoshela isikhathi ngiyabona yazi kaStekeli ngahamba kanjalo kaStekeli yazi ngabuyela ekhaya ngathi sengibekile ukubheka no lalela mfethu isidla amaningi esakeni phela ubuye for part 2 labendodle nophaphekhanda kamenzi ndaba kawulalela nomuntu omemeza ngathi yakhalela liluthi igula lika Jama lichithekile njengoba uyibona lento izochitheka ishibile kanje umuntu olalelekayo lo ngiyacabanga ukuthi uzobuya uzosixoxela ngejeni yakhe yazo zonke ezinye izinto ezike zenzeka empilweni yakhe ngaphathi kweyidakamizwa bafowethu manifune ebuye for part 2 siyacela nibhala phansi part 2 mase ubhalile kwi-comment box ukuthi part 2 ubhale nokuthi makhona mhlawumbe imibuzo onayo obona ukuthi mina ngikwazanga ukuthi ngiyibuze ukuze ngizombuza yona for part 2 abantu beklikhe ulike bafowethu ni-share ivideo ukuze uzokwazi umsebenzi uchuma usabalale mina igama lami nguprofessor ngingwamkhize ngidabwa phansi kwanongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi sengcene ubani usinika lento usazositshela nangejeni yakho ye rap uzivulele ngento kambi buka nje sengikhohle nje ukubuza zonke lezi sivale asivale ngene kanjeni lami ikasigazi umphithe lami ikasi ngenze nje ufuna ukuthini igazi bacwele ngami ikasi abangacwele vela ngibazi ngichaka ngiflow ihate ishona pass ifake ngikhimbila ngikhila kawishona pass uba no what rap ikasi intwana Michael Skhali lesi Skhali la
ngiyacula uyabuka ngiyamuva guluva muva hate ngizothusa lempi ngizothusa bheka okay ngiyakudisa moze nebeef isithupha movume hit umphethe nami ngakithi veneke la sikhe ngisangeji la kuthiwa ngibhemi big beat la shashe straight shoda yona ke beat khabazela no somthola umuntu okuzomela kusiza kufaka e-studio phula danko